I veliki pozdrav bratkos i dobrodošli u novi klip. Danas pričamo o suplementaciji, točnije koji su suplementi potrebni. Šta zapravo stvarno trebamo, šta je ono toliko potrebno da moraš da kupiš taj suplement. Pa moraš da zadnji novac uzmeš da si možeš to priuštiti. A šta uopće nije potrebno. Sad će nek reći: Al Tomo, Niksa već snimio klip o suplementaciji, kopiraš Niksu. Ovaj klip je sasvim drugačiji, sasvim drugi sadržaj, znači ja ću vam stvarno reći šta je potrebno, šta nije potrebno. I prije nego što krenemo s ovim klipom, obavezno bacite like ovom klipu, podržite Balkan Fit ekipu. Krenut ćemo naravno sa klasičnim suplementom, a to je protein. I vjerovali ili ne, većina tih proteina se produciraju u istoj tvrtki, samo stave drugu etiketu, drugi brand i prodavaju ga za razne cijene, a u biti se ne razlikuju nimalo. Imate dvije velike razlike. Imate jeftiniji protein koji je većinom produciran od koncentrata, a imate malo i skuplji protein koji je jednostavno izolat, whey izolat. Tu se jednostavno filtrira na visoki nivo, tu se filtriraju na primjer laktoza, šećer i malo se veći amino profil ubaci. Sad to možda spadne kao kvalitetni, a ja to više gledam malo kritičnije. I da li kupiš whey protein ili whey isolate, stari moj, nemaš neku veliku razliku. Što se tiče sad tih proteina, tu se isto jako puno pravi marketing, tu se isto govori kao jedan shake ujutro, jedan kao prije treninga, poslije treninga. Ako se zdravo hranite, nikad niste totalno prazni i možda trebate popiti samo jedan shake ukoliko niste unijeli vaš dnevni unos na proteinima. Tako da ja smatram kao whey protein da nije potreban ukoliko se hraniš kako treba, ali na primjer u mom slučaju ponekad jednostavno ne stignem da unesem sve svoje proteine pa onda popijem jedan shake, a kad ga popiješ je totalno nebitno. Znači imate ovdje jednom ovaj od X-Core whey protein, okus čokoladni, meni je jako ukusan, ja ga volim koristiti, ali eto, ja vam kažem iskreno, ja ne pijem često proteine, ja to svako onako pomalo popijem, najčešće poslije treninga, jer je to kao klasični ritual, poslije treninga shake. Znači, kao prvi, kao drugi taj whey isolate, još je skroz pun, isto ga ne pijem često, eto ima malo više aminokiselina, piše ultra poor protein containing 6 grams of BCAAs, ako ne znate BCAA su isto aminokiseline i eto visoko je filtriran, znači ima malo manje šećera, malo manje laktoze. Sad, za oni koji nemaju love, koji nemaju puno budketa, ja bih preporučio možda jedan jeftiniji whey protein uzeti koji nije kao izolat, ali opet služi kao izvor proteina. Sad imate tu razne još proteine koji se često reklamiraju da su kao neophodni, da njih moraš imati u svojoj suplementaciji. To su pogotovo se reklamiraju kreatin. Kreatin isto nije toliko potreban koliko se reklamira. Jedite jednostavno mesa, crvenog mesa i imate dovoljno kreatina u tijelu. I tu se isto mora paziti, pošto postoje ljudi koji su non-responderi gdje kreatin kod njih uopće ne djeluje, pošto ga tijelo uopće ne apsorbira, nego ga samo ispiša taj kreatinin. A postoje ljudi koji djeluju, na kojima djeluje kreatin, a i to stvarno se jako malo osjeti, nešto možda malo imate veću izdržljivost u treningu, a oni koji se napumpaju sa vodom, čim prestanu koristiti kreatin, opet ta voda izađe, tako da ja smatram kreatin kao nepotreban suplement. Pa onda idemo dalje, BCAA, ovo se jako puno reklamira kao to trebaš imati isto obavezno u svojoj suplementaciji. Vjerovali ili ne, većina tih suplemenata, znači proteina, ima već unutra profil aminokiselina, tako da zašto bi što treba koristiti ako već imaš to u proteinu. I ako se hraniš kako treba, svakako već imaš neki procenat, ajmo reći, aminokiselina u tijelu, znači ne trebaš više toliko puno unijeti. Kad smo već kod teme, kod tih tableta, idemo na te multivitamine, isto su uvijek kao visoko reklamirani, kako su dobri, kako trebaš imati vitamine, minerale u tijelu.
znate vi koliko vaše tijelo uopće treba vitamina i minerala? To je toliki mali dio, znači to su miligrami. Znači, dovoljno je da se hraniš sa dosta povrćem, znači da imaš kvalitetnu prehranu i ti imaš dovoljno isto u sebi vitamina i minerala koji vam kažu da to nije tako, lupaju jednostavno priču da prodaju što više od ovih tu malih stvarčica. Idemo dalje, još jedan suplement koji je uvijek isto visoko reklamiran i koji je jedini suplement koji se odmah osjeti, a to su pre-workout boosteri. Ja koristim ovaj tu Power Booster, ovaj sam prije koristio od X-Core Nutritional NO Shocks, isto je dobar, ali mi je ovdje okus jednostavno puno bolji. Ali ove suplemente isto smatram kritično i pazim, jer jednostavno, znači, već je postalo normalno da se koristi ovaj pre-workout prije svakog treninga. I oni su visoko dozirani i ako to dugoročno koristiš, može da ti ima utjecaj na cirkulaciju srca i jednostavno se treba oprezno sa ovim tu, oprezno to uzimati, gledati to malo kritično. Znam da je lijep efekat prije treninga kad te počne da se kužiš kaklja i onda dođe energija, fokus je dobar, ali koriste ga možda jednom tjedno u stvarno potrebnim situacijama kad ste stvarno umorni i bez energije, inače ga ne trebate isto koristiti. Sad još ja koristim alternativno suplemente, neke sasvim, ajmo reći, na prirodnoj bazi, što isto nije potrebno, ali eto ja to koristim među dugo godina i ja sam s time jako zadovoljan. To su jedno gerstengras, obična ječmena trava, tvrde da ima razne efekte, znači da bolje spavaš, da imaš visoku koncentraciju, da nisi umoran preko dana. Sigurno isto je tu i placebo u igri, jer ja kad ti nešto piješ i ti si baš uvjeren da to djeluje, onda naravno isto tu i placebo malo igra svoje i onda malo to bolje djeluje. Okus je katastrofa, ja ga inače ubacim u svoj smoothie pa se ne osjeti. Znači nije potreban, ali ko ima love može ga koristiti. Sad još ja nešto koristim što je moj otac meni tu bio ponudio, to jest bio mi sugerirao da uzmem. Suggested. Ne znam. Uglavnom pričamo o jednom čaju iz jedne kineske provincije i tamo se tvrdi, svi ti koji ljudi tamo piju taj čaj žive duže, kao ovo je čaj mladosti, tako bi. Ne, nije čaj mladosti, nego čaj vječnog života, kao vječno živjet možeš. Nije baš ni toliko ukusa, moram reći, malo je gorak, ali eto ima kao razne efekte, pozitivne efekte na tijelu, tako da eto pijem ga ponekad, jako ga rijetko pijem, inače volim piti zeleni čaj, gdje se zna da ima neku korist, ali isto tu kažem trebate piti po litre po danu, da bi to kužiš imao neku korist, tako da završimo ovaj klip, jedini suplement koji možda je potreban je whey protein. I to je to. Znači, sve drugo nije potrebno, znači ako nemaš puno love, ako nemaš neki veliki budget, nemoj da ludiš, nemoj da se praviš lud, da trebaš potrebno, da ti je to potrebno za rast mišića, kao ne mogu se nabildati ili nemam love za suplemente. Totalno nebitno. Gleda da imaš kvalitetan izvor proteina iz hrane, kvalitetan izvor ugljenih hidrata iz hrane, kvalitetne masti iz hrane i sasvim je dovoljno za rast mišića. Eto jedno što eto možeš jedan protein da uzmeš sebi kao dodatak prehrani i to ti je to. Ukoliko ste bili za ovaj klip zainteresirani, ukoliko je bio ovaj klip informativan za vas i nešto vam pomogao, obavezno ga lajkujte, thumbs up, bacite komentar koje suplemente vi koristite i ne zaboravite da imate na prozis.com 10% popusta na cijelu narudžbu sa kodom BalkanFit, a narudžbe iznad 60 eura je dostava besplatna. Tako da vidimo se onda uskoro uz novi klip. Veliki pozdrav, Tomislav Zovko. BalkanFit, boom! BalkanFit, 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 BalkanFit. Jedan je život,
Jedna je prilika.